teman-teman Joya. Nih, hari ini Joya mau nyuci karpet. Di karpet sama papa ya. Mari kita lihat. Tuh, ini. Awas licin. Papanya jangan disiram. Jangan disiram. Nah, bukannya mah mandi nih. Teman Joya, cuci karpetnya sudah. Sekarang karpetnya mau kita jemur. Yeay! Dadah teman-teman. Ayo dadah teman-teman. Dadah. Bye. Bye.